kolega se Haba, vi pratite našu emisiju Gilja TV, moj ime je Stanković Ognjen, trener online sport. Danas pričamo o tome šta je to, kako trenirati o skateu, a to jest skate park. Da vidimo skate, bicikli, rolere, ili možete se obratiti na takmičenju, instruktor, trenera, kao i uvek. Idemo! Skatepark je posebno opremljen prostor za ekstremne sportove, kao što su skateboard, streetboarding, agresivni vert i drugi. Park može imati različite figure i elemente za izvođenje trikova, kao što su rampe, ograde i kutije za zabavu. Skateparkovi mogu biti privatni ili javni i mogu se nalaziti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Skateboard je komad sportske opreme napravljen od male drvene ili kompozitne daske sa točkovima. Koristi se za jahanje i izvođenje trikova. Da bi se naučili kako da vozite skateboard, pratite ove savjete. Broj 1. Identifikujete svoje potporno stopalo tako što ćete ga staviti na nos skateboarda. Pod 2. Postavite stopala paralelno sa daskom, jednu nogu ispred druge. Pod 3. Odgurnite se vodećim stopalom, stojeći paralelno sa daskom i postavite drugu nogu na rep daske. Pod 4. Obratite pažnju na opružene pokrete u kolenima za pravilno odgurivanje. Pod 5. Opustite ramena i leđa dok jašete ili radite trikove. Pod 6. Vežbajte svoju koordinaciju tako što ćete stajati na skateboardu i naizmjenično se penjati na različite krajeve daske. Pod 7. Vežbajte pad koristeći zaštitu i šlem. Odvojite vreme za trikovima i odvojite dovoljno vremena za vežbanje. Streetboarding je vrsta skateboarda koja podrazumeva vožnju i izvođenje trikova na posebnoj dasti duž gradske ulice ili parka. Da bi se naučili kako da koristite streetboard, sledite ove korake. Broj 1. Odlučite koja će noga biti ispred. Ako niste sigurni, pokušajte da trčite i vozite po klizavoj površini, led, pločice, parket. Broj 2. Stanite na uličnu tablu sa loptom u centru vašeg stopala. Pod 3. Izvedite pripremne vežbe. Sinhrono pomerajte stopala ka centru i raširite ih do kraja, pomerajući telo i ruke. Pod 4. Kombinujte pokrete ruku i nogu, odgurujući se od zemlje i krećući se naprijed. Postepeno ćete savladati tehniku i moći ćete da vozite streetboard. Trikovi sa rolerima su različiti akrobatski elementi i tehničke tehnike koje sportisti izvode na rolerima. Uključuju skokove, okretanje, klizanje i druge složene pokrete koji zahtevaju dobru fizičku spremnu, koordinaciju i tehniku. Da biste naučili trikove sa rolerima, potrebno je da savladate osnovne vežbe. Držanje rolere, klizanje unazad, bezbedno padanje i pravilno kočenje. Zatim naučite da se okrećete, pomerate unazad, klizite niz brda i klizite na jednoj nozi. Nakon toga možete početi da savladate popularne trikove kao što su tobogani i slalomi. Biciklistički trikovi su različiti elementi i manevri koje biciklisti izvode kako bi pokazali svoju vještinu i sposobnosti upravljanja biciklom. To može uključivati skakanje, vožnju na jednom točku, okretanje bicikla u vazduhu i druge složene pokrete. Da bi se naučili biciklističke trikove, počnite sa savladavanjem jednostavnih manevara. Vozite samouvereno, stojeći. Vežbajte ravnotežu i kočite. Zatim pređite na osnovne trikove poput točkova i skokova. Postepeno otežavajte trening i savladajte složenije trikove. Trikovi skutera su različiti elementi i pokreti koje vozači izvode na posebnim kaskaderskim skuterima. Oni uključuju okretanje palube, okretanje točkova, slajdove, salto i druge akrobatske elemente. Trikovi omogućavaju jahačima da pokažu svoje vještine i izvode složene pokrete tokom vožnje. Da bi se naučili da izvodite trikove na skuteru, trebalo bi da naučite da vozite skuter, savladate stav i vozite se u pravoj liniji. To je pod 1. A pod 2. Naučite osnovne trikove kao što su hop, skakanje sa isključenim točkovima, i bunny hop, skakanje sa opuštenim zadnjim, a zatim isključenim prednjim točkom. Pod 3. Naučite da okrećete volan i da se krećete unazad, pakije. Pod 4. Master vožnja na zadnjem točku ručno. Pod 5. Naučite okretanje za 180 i 360 stepeni bez skakanja. Nose pivot. Pod 6. Vežbajte niz trikova, stvarajući kombinacije kombo. Pod 7. Vozite u bezbednom području bez automobila i pešaka. Pod 8. Koristite zaštitu opremu, uključujući kacigu, štitnike za kolena, laktove i rukavice. Pod 9. Postepeno savladate složenije trikove i kombinacije.
trikove za trotinete, trikove skutera. Pozdrav! Ukoliko se svidio ovaj video YouTube kanalu Naogida TV, stavite like i pišite komentare, klik na zvončiće, subscribe-ujte se na kanalu, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter itd. A na sajtu ogidatv.com ukoliko želite da prijavite na web sajtu, na Squarespace-u, zapamtite www.ogidatv.com i link u opisu profili. Vidimo se!